Ram tuklani som pasari sangnile som ni paruk ania politics huanga tunruma hianin Mizoram chung thulong sarchen khatte kan han lor le dona mandeu khan kan puang to a Kuhva chungchang kha sarkar thar ZPM kai roi sarkar chuan abikin home minister puke sap danga hawa malak na hianin Kuhvara tol le dan phal lo thil tol chungchanga ti top turin malak na chaktaka kalpuyani kha abikin hei Kuhva chungchanga khanin politics in beina political bolian tak om thina sarkar local to ate mit kan siai ti thu thangte mi puiten kan ria thin kha chuwangin khang hun lai khan Kuhvara ching tu te anmang ang tak zeta geta Mizoram tharni lo ramdang thar Kuhva akal tlang zut awang khanin Mizoram a Kuhva ching tu ten Kuhvara hralna Harsatna lian tak kha an to kani kha ti top turin sarkar an ngena tin Kuhvara hal aphur na chopa halte chuteng chuanin isulian tak kha akal chawani kha mara chu kan hriat to angin sarkar thar kai hruina Nuai le home minister malak na in Kuhvara tol ruk te na sataka dawni in 100% ati top thak ero thil ti thei lo tluk te po ani mana amai ro su atlem ta viau maya khawang khan Mizoram Kuhva ching tu te Kuhva thar chu hlok zoka hral chhoan ni le ta hei kumina Hachhek Bial ringot hian cheng Nuai sanga jathum som nga vel zet Kuhva an hralna tangin an lei chuak to ani hi an lom pui om tak zet mai Hachhek Biala Kuhva ching tu te chuan an Kuhvara thar nung bera tangin cheng Nuai sanga jathum som nga vel an mu to nia soi ania Kuhvara hralna atanga poisa an mu tam ber tum ala ni nge Hachhek Bial Kuhva ching tu pol HBCKP president kanan lal him oma chuan an member ten an Kuhvara hralna atanga an sum mu an chin chia zat chu cheng Nuai sanga jathum som nga vel ani to thu soin tuna hian a kunga tanga thla aro to te chu hral tok an la om renga bek khat sangli velin a hmuna state pona tangin an ron la thina hengte hi chu bek tam tak ani lova chhut po kan chhut tel to lo ati HBKCP president chuan Kuhvara athar le huna chuan tunrum aya tam sum mu anin be sei thu soin Kuhvara reta that tok lo thina wangin akunga omlain bek khat cheng sang khat zanga turin inremna kan siamani Kuhvara aron thar le tura chuan kumin ret chutin kan chiar tawngam tawng ati huan nei zau lo deuh akunga omlaya hral lo te chuan a hring bek khat cheng sang ni zanga atanga sang thumin an hral thei ni ina soi tarlan to angkhan kanan lal him oma chuan Kuhvara hralna Harsatna an to lo thu soin Myanmar atanga Kuhvara tol ruk aron hluar hnuwa Kuhvara hralna Harsatna kan tok na sa a aret atniam thin hle a COVID-19 awanga lockdown lai khan Myanmar atanga Kuhva ron lu thlak lo wangin bek khat cheng sang ni zanga chhovel ten kan hral theya areta ron thale ni ati HBKCP president chuan COVID-19 a re hnuwa Kuhvara ret a chiat le tak thu soin a chan chu Kuhvara tol ruk ana sata wangin state pona kan hral na ten ret tawin an leingam lo a leitu ten an ma ni a an lo in bek khat cheng sang khat jania tanga sang ni zanga ten kan hral thina tuna chuan an mani in anin lo in cheng sang ni zanga aya tlom lawin kan hral theya cheng sang thum po kai ati Kuhva tol rukin zia omlam apana wangin sarkar chunga an lom thu an soi kanan lal him oma chuan Kuhvara tol ruk chu ala re mak lo ti soin chuti ruale ro chuan atla hniam to hle a man tur po ommeu to lova tin Kuhva manga eizong ngor kan ni awangin Kuhvara tol ruk a om chuan report kan dong thei hle a tuna chuan report kan dong to meu lo kumdanga chuan Karimganj district a Myanmar Kuhva a omdul thina tun hnaya an kal chuan a omdul to lo ati HBCKP a hianin Hachhek langdung khorang somni pakhatan tela Kuhvara an hralna atanga poisa an hmu an chin chia thei chin chu cheng Nuai sanga jathum som nga ani he thil hi thillom om takania keinia ching ve lo tan po kan lo lom ve veng mai hi sarkarin ati tur takati chuan a khwa le tui mi puiten a hlok na an tel thin ti hi atakin a thleng me kani heti lai hian am veng khotlangin an ngal em am veng korpui chan mari lui siam that na thodan turle akal mangte in hrilhriat na hun Bial to MLA pubi lal chanjawa Minister of State bultumin
February ni som pathum khan nei ania pubilal chanjawa chuan khotlang ta na thil lian tham a thlen donin akal hmang tur khotlang mi puin an hriat a tul ni na soi pubilal chanjawa chuan an hun buat sai ang chu veng dangte point en ton se du thu soin khotlang mi puite hian kan khotlang ta na thil lian tham thleng tur hi ati dan tur akal hmang tur hria se ka duwa a project a chhuat lai deu wangin fur pui thlen ma a an tho thei chin contractor ten thatakin an tho atul veng mi puite mamo na hria in chhuna chawni lo zinga tanga thokin zana po a tho thei chin an thok mai tura ka ngai ati na aman motla ka wangle uluk lo tur ti na ani lo thu soin azal is true bial to mla chuan muang chan lo kan du he kor siam thatur hian hun masalama thei top chu ani to ti ka hria a keni point thei top kan chua chun zomani kan reng don lova local lezel turte point thei top an chua chun zom zelang ati am veng khotlang mi puite chu contractor te Harsatna siam lo konga thei top chua turin angena pubilal chanjawa chuan mason na tho ani donin khotlang mi puite nen soi ho na mu malawm ngai lo thu soin khotlang mi puite tel ve lo na thlim an ni na tho chu azui raldu contractor te kan ring hlelam ni lovin khotlang mi puite nan hriat tur reve se kan du ani mi puite ne na tho ho na tha kan duwa kan phak to ka thei to kan chua eng hel deute kan na yani po in ral khata tanga in nep mai lovin in hril zel in hril hre zelang u tongtana ne na thataka na tho ani theina atan trantlana tul ni na soibok amveng korpui siam thatna hi UDNPA in saski sum manga district khopui himna le moina atana cheng vebel cheza pali point panni pariat senga tuilon kor siam tur storm drain project noya thoania storm drain project noya hian district ranga tuilon kor siam thatna thome kania azolbi ka chuan hun somni paruka cheng vebel che somruk pakhat point pasari paruk sengin tuilon kor KM riat point pakhat pathum paruk siam that ani don ani hi poimo khop mai kan hria tangin Mizoram chu tlang ram ania ambikin aizol khopui han thlirila kan khopui ber ania mun oi khokrok tamtak le tlang pangkara insa engemaza tan ani khitiang ani wang khianin tuilon kor amumal lo chuanin chiatna leimin leitol raphlak tak thleng thei reng ania amual min thei ani wang hian tuilon kor mumal tak thatak siam hi apoimo reng ani hetila hian UDNPA minister Professor Abdanga chuan a department noya na tholai mek mun somatlo a UDNPA secretary lalmal soma UDNPA director Jacob Lalompuya PWDCE buildings pusang thanga zote Aizol Smart City Limited CEO Sisilal Chongki matele official dangten an troyoma UDNPA ministerin na tho mek atlo te hi hualngau muna construction and demolition waste processing center te cement playground mission venga multifaceted urban center te chonpui veng mun nia storm drain project te zotlang green cemetery te hun tharbula storm drain project te hun thar bypass road vaiva kon thlan mol tharpan na approach road te maumola internal road le new market bula city center te ani budget session kan mahuna oma annei trap towa nisom pasari thlani sangne somni paruka tanga nisom pasari thlani sangni somni paruka tanga nisom paruk thlathum sangni somni paruk thlenga nei tur Mizoram Legislative Assembly session nei turatan bill palia lut to bill lut zinga hian Mizoram State University Amendment bill atello heti lai hian tun session a hian ngai ven hlo tak Mizoram State University thutmun aizola turati lunglei tura thlakna tura Mizoram State University Act danglamna turatan amendment bill nimintlai dar ni le achan vevel khana luta Assembly session atan hian bill palia lut to chung te chu Mizoram State University Act danglamna turatan amendment bill chu he thubo chela thleng hian ala lut lova Assembly session atan hian bill palia lut to chung te chu Law and Judicial Finance Land Revenue and Settlement le Law and Judicial Department na changa lut te anni February ninga sangni somni paruka State University Demand Committee thut khoma khan November ni somni sangni somni panga a HPC Conference Hall Chief Minister Pulal Duaman Mizoram State University lunglaya dinani tur thule aizol lama da tura dan anlo siam to ti danglam ani tur thuwa soya chu assembly session masabera State University bill thar puluta pom turin Mizoram sarkar an ngen non le a hlotlin na mel ataka mu ani ma chuan State University chungchang hi top thlengin an vil chun jom zel don ni in an soi mani khan kan puang to
sarkar ina kongpuya siam mek te tharum hmanga ti boi tumna a omem ni ti chungchang kha ania scholarship joint action committee JAC on national highway te chuan NHIDCL le an nuaya contractor ten kong siam na an thok muang lutuk nia an hriat awangin kong an zo a kong zona hian mi engemaza tan thok chuaka NHIDCL le an contractor te hian kumin fur lo thlen ma nge hian kong hi siam zo man ro se ani lo chuan ti thuziak le thuziak dang te kengin kong hi an zo a scholarship NHIDCL office omna lampanin kong hi an zo ani kong zo tu te hi scholarship college veng peng thruama police an lo danga minute nga vel an in nor buai nuwa buaina lian thamjok chuak lawin in nor chhunjom ani talawa hemi nu hian NHIDCL le scholarship JAC on national highway te chuan in remna an ziak thaya tlaidar ni le achan ve vela an trin dar scholarship JAC on national highway te hian NHIDCL te office hi an kaldon nia soyom ma se in remna siam thei ani ta ka wangin an kal talawa an in remna chuan NHIDCL in scholarship district chung kong han en kol te chu march ni som panga sang ni som ni paruk ma in black topping an zo turani panhina chuan NHIDCL te Guwahati High Court an in tiamangin black topping hi April ni thum sang ni som ni paruka chuan vain an zo turani pathumna scholarship district chung an tho ani chungin NHIDCL le contractor ten tual chung mi lir thei LMV HMV atam thayang ber an mangang ti te ani heti lai hian nimin lam khan chawhmadar somlejan ve khan ZPM legal board chuan an chairman puwanal siama pachuaw hovin assembly speaker pulal bi exam hnena MNF MLA puro minglian a thorang Bial tu MLA laka complain an thellut ZPM thu chuatar landanin puro minglian a hian assembly committee on petition IO report recommendation at helu chungchanga assembly house dan kalle ti dan phung pela report at helut niya alana wangle at helu dona media mi te kawa report diklo ape niya alana wangin hemi chungchang chui fe turangin na ZPM legal board hian assembly speaker nena an thelu tani assembly speaker chuan ZPM legal board complaint helu chu alo dong songin dananga han complaint helu te chungun taka alo chui zui phot tur thu alo hril bokani pontur tam takom ma se khati china khan kan han du tok le photanga kan puanta ka tanga kan veizong kan hol zong omani chuan in tharung ho lovin comment lama khan kan tar